dukomeje kubasuhuza tubifuriza igitondo cyiza, igitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Turazindutse tuzindukanye amakuru mashya, amakuru agezweho ku kibuga cy'imirwano hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura, intambara irimo iraca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, ari nako tukubwira ingabo za Kongo FARDC bivuga ko zamaze kubohoza ibice byinshi byari bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Turava ahangaha tukubwira inkuru y'akababaro, inkuru izindutse ijya ahagaragara. Ni inkuru y'umuturage wo mu karere ka Rubavu wamaze kwicwa, yicirwa hariya mu kibaya gihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibyutse itugeraho dutangarijwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru y'umuturage wishwe, bikavuga ko yiciwe hariya mu kibaya gihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, akaba yishwe n'abasore bo muri Wazalendo. Aba ni babandi basanzwe bafasha igisirikare cya Kongo FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Turakubwira operasiyo ikomeye cyane, kuko ubu ngubu ingabo za Burkina Faso zageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo zirenga 400 zamaze kugera mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu ziracumbikiwe, ntizirinjira ku rugamba. Turakubwira urugamba ahantu zizarutangirira, ari nako tukubwira intambara ikomeye yongeye guca ibintu hagati ya Israel ndetse na Hamas. Nyuma y'igihe kinini Israel itagabwaho ibitero, kuri ubu ngubu Hamas yabye ibitero ku butaka bwa Israel mu mujyi Tel Aviv. Bivuga ko 12 bahasize ubuzima, abandi bagakomeretsa nyuma y'ibitero bikomeye cyane Hamas yagabye ku butaka bwa Israel. Reka nkusabe ure munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu tuyakugezeho aho wibereye 5 kuri 5. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mateka akomeye cyane n'imiborogo, kuko kuri ubu ngubu ibitero by'ingabo za Kongo FARDC byongeye gufata intera ikomeye cyane. Amakuru tuzindukanye ni imirwano ikomeye, imirwano irimo iraca ibintu, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 magingo ayangaya ziri mu kangaratete. Kuri ubu ngubu ziri mu kaga gakomeye cyane, kuko indege z'intambara za FARDC zirimo gucicikana, zirimo kunyuranamo, zirimo kunyanyagiza ibisasu. By'umwihariko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje kunyanyagiza amasirikisu menshi ku birindiro by'umutwe wa M23. Abarundi ndagira ngo nkubwira ko barimo gukora operasiyo ikomeye cyane, barimo kurashisha imbunda ziremereye, barimo kurashisha atomic bombe, barasa abarwanyi b'umutwe wa M23. Urugamba ruteye gutya. Amakuru dufite nuko burya ingabo za SADC zitazwiho kurwana imbona nkubone, ingabo za SADC zirimo kurashisha ibisasu biremereye, maze zikabisuka mu misozi miremire iri hariya Bihambwe, imisozi irimo Karuba, imisozi irimo Oso, imisozi irimo Gatsiru, imisozi irimo Kinigi, imisozi irimo Kabingo, ndetse iyi misozi yose iherereye hariya muri teritwari ya Masisi muri axe ya Sake. Niho urugamba rurimo kubera. Ariko kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko SADC irasa ibisasu biremereye muri biriya bice, maze umusirikare wa M23 ugize ngo aravumbutse agahura n'ambushi batezwe n'ingabo z'u Burundi. Kuko ingabo z'u Burundi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ndabizi neza ko nta muntu urusha ingabo z'u Burundi kurasana imbona nkubone, nubwo izi ngabo z'u Burundi zikomeje kurasana na M23 ku buryo bukomeye cyane. Gusa abarundi nabo bakomeje kubatakariza abasirikare, kuko uko bwije nuko bukeye hakomeje gusohoka inkuru ziteye agahinda, hakomeje gusohoka inkuru zibabaje. By'umwihariko ni inkuru z'abasirikare b'abarundi baba baguye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yamaze no kujya ahagaragara, umusirikare w'umurundi ku kwezi ahabwa amafaranga angana na 500, ni amafaranga 500 y'amadolari ya leta
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amafaranga menshi, kuko umusirikare wa FARDC ku kwezi afata 80 yonyine, bigaragazwa ko amurusha amafaranga 420. Bivuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje guhembwa neza. Iyo witabiriye urugamba uhembwa amafaranga menshi. Niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye abasirikare b'u Burundi bakomeza kwisukiranya, bakomeza kwiyongera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko u Burundi ngo buriya no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhorera abasirikare b'u Burundi bishwe na M23, kandi mubizi neza ko leta ya Kinshasa ikunda kuvuga ko ihanganye n'u Rwanda idahanganye na M23, kandi murabizi ko leta y'u Burundi yashinjije u Rwanda gushyigikira no gutera inkunga inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara zagabye igitero gikomeye cyane hariya mu gace ka Kibitoki, zigahitana abaturage bagera kuri 11 abandi bagakomereka. Amakuru dufite nuko abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite umujinya ukomeye cyane, binjira bazi ko baje guhangana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko u Burundi ari kimwe mu bisirikare bikomeye cyane muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mboneraho no gusuhuza inshuti zacu zidusuhuza ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko dukomeje gushima, dukomeje kunezererwa n'ibitekerezo mukomeje kuduha uko bwije nuko bukeye, kuko ibitekerezo muduha ni ibitekerezo by'ingenzi. Reka tugaruke kuri iyi nkuru y'agahinda, reka tugaruke kuri iyi nkuru iteye akababaro. Umuturage w'i Rubavu yiciwe mu kibaya gihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuturage wo mu karere ka Rubavu waragiraga amatungo ye mu kibaya gihuza u Rwanda na Kongo mu murenge wa Busasamana yishwe n'abantu bataramenyekana bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakwigendera witwa Samvura Joseph wo mu murenge wa Busasamana yishwe mu masaha ya saa 11 za nimugoroba wo ku cyumweru tariki 26, aho yararagiye ihene mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baturage batuye mu kagari ka Rusuma wabonye aya mahano yabwiye Umuseke ati: abishe Joseph baje aragiye ihene ze bashaka kuzimwambura, noneho aratabaza bituma bamutera icyuma cyo mu mutwe, narindi haruguru ye myumva arimo gutabaza, naramanutse nzamusatira, nibwo nabonye abamuteye ibyuma bari babiri, naba wazarendo babiri bari barifite imbunda bafite n'ibindi bikoresho, kuko nababonye birukankana ihene bayijyana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati: haje undi musore dushaka uriya musaza, tumusanga arimo guhirita, bamuteye ibyuma bibiri mu mutwe, turamusuganya tumugeza ku kigo nderabuzima cya Busasamana, ari naho yaguye. Meya w'aka karere ka Rubavu Murindwa Prosperi yemeje aya makuru y'uru rupfu rwa Samvura Joseph. Yabwiye Umuseke ati: nta kintu cyaba ku muturage wacu ngo dutinde kukimenyesha cyangwa se kukimenya. Mu masaha ya saa 11 dukurikiranye twasanzwe hari umuntu wacu wiciwe hano ku butaka bw'u Rwanda, bivugwa ko yishwe n'abataramenyekana. Uyu muyobozi avuga ko hariya hantu hadatuwe ndetse nta kintu kihakorerwa, bityo ko abaturage bakunda kuyifashisha baharagira amatungo yabo, ndetse nta n'amazi aba hariya. Nubwo meya avuga ko batazi abishe uriya muturage wahaye amakuru Umuseke, avuga ko urubyiruko rufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzwi nka Wazarendo arirwo rwakoze biriya bihano, arirwo rwakoze buriya bugizi bwa nabi. Wazarendo nabafasha FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Ikibaya gihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
kenshi na kenshi cyakunze kuvogerwa n'ingabo za FARDC, ahanini zishimuta amatungo y'abaturage bitewe n'uko uriya mupaka uri hariya ku kibaya utagaragara neza, kuko uko bwije n'uko bukeye hakomeje kugaragara ishimutwa by'umwihariko rigirwamo uruhare n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ishimutwa rije nyuma y'uko twamaze no kumenya amakuru y'uko leta ya Kinshasa yamaze kugura indege, yamaze kuzana indege z'intambara zigomba kuyifasha mu kurandura burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru ari hanze nuko indege z'intambara zaje M23 irimo kuraswaho imbunda ziremereye. Hashize n'iminsi leta ya Kinshasa izanye ubwato karundura, izanye ubwato buniniri ibushyira hariya mu kiyaga cya Kivu. Bivuga ko ubu bwato bugomba kuzifashishwa na leta ya Kinshasa mu kurimbura izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Icyo ugomba kumenya ahangaha nuko ibikoresho bikomeje kongerwa uko bwije nuko bukeye, nyamara ibi bikoresho kuri ubu ngubu amakuru ari hanze nuko ingabo za Burkina Faso, ingabo z'igihugu cya Burkina Faso zamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Ni umuhango wabaye ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru. Bivugwa ko mu mugoroba aribwo hatangiye gucicikana amafoto ndetse n'amavideo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga z'abakongomani agaragaza abasirikare ba Burkina Faso baje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'amagambo akomeye cyane yanditswe na Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, yanditse asaba Perezida Tshisekedi kuzamutera inkunga yose azashaka mu gushyira ku iherezo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni Kapiteni Ibrahim Traoré wagaragaje neza ko afite ubushobozi bwo gushyira ku iherezo M23 bitewe n'ibyo yakoze ahangana n'inyeshyamba z'umutwe wa Islamic State, Al-Qaeda ndetse na Boko Haram mu bice bishyira uburasirazuba bwa kiriya gihugu, kuko ibundi ibi bice byari byarabangamiwe, byari byarabaye indiri y'imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za Burkina Faso ndetse n'ibyihebe bya Islamic State ndetse na Al-Qaeda udasize na Boko Haram. Ariko kuri ubu ngubu amakuru dufite nuko izi ngabo za Burkina Faso zageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari abasirikare 400 bageze kuri ubu butaka baje gufasha Perezida Tshisekedi mu gushyira ku iherezo mu kurandura burundu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Burkina Faso ni kimwe mu bisirikare bikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Murabizi ko Burkina Faso kuri ubu ngubu isigaye ihabwa intwaro ziremereye n'igihugu cy'Uburusiya. Ubu ikibazwa n'abatari bakeya ni ukubona Burkina Faso yamanuye ikiswe igikoresho, yamanuye ibikoresho byayo byo ku rugamba ibizanya no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubwo abasirikare bageraga hano ku kibuga mpuzamahanga cya Goma kuri Aeroport, nta musirikare wigeze agaragara afite ibibunda biremereye, nta musirikare wa FARDC waje yambaye cyangwa se afite ibikoresho byinshi, kuko leta ya Kinshasa yigaragaza ko izahangana burundu n'uyu mutwe wa M23. Gusa ubu amakuru dufite nuko M23 uko bwije nuko bukeye ikomeza kurushaho guhatana, uko bwije nuko bukeye ikomeza kurushaho kugaragaza ingufu zikomeye, kuko uyu mutwe wa M23 nawo uherutse gutangaza ko udateganya kugirana ibiganiro na leta ya Kinshasa, mu gihe leta ya Kongo yo yari imaze iminsi itangaza ko yasabye M23 ko bagirana ibiganiro ibatera utwatsi, ndetse Perezida Tshisekedi we adaciye ku ruhande yavuze ko nta nshuro n'imwe azigera agirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi, kuko ngo ni inkoramaraso by'umwihariko nta kintu na kimwe kizigera cyongera guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kuri ubu ngubu Kongo
Kongo ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruhishoraho intambara rwikinze inyuma y'umutwe wa M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma rukagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha M23, ahubwo Kongo ko igomba gutandukana n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza n'ubu ngubu bagikomeje gutegura umugambi wa jenoside, kugeza n'ubu ngubu bagikomeje gushakisha inzira zose byacamo kugira ngo yongere ibe, kuko kuri ubu ngubu FARDC, FDLR, imbonerakure z'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi bose bari ku mugambi umwe, bari kuri straight line, barashaka guhuriza hamwe umugambi ngo bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ibi bihugu byose bishinja u Rwanda kuba rutera inkunga imitwe isanzwe ibarwanya. Reka nkushimire wowe udukurikiye bwa mbere, nanagusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiye ngo urebe munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu tuyakugezeho uko bwije nuko bukeye.